U romanesnoj trilogiji Ivančice Đerić, koju formiraju romani Zemlja u zrnu kafe, Bosanci trče počasni krug i Priručnik za zločin, postavljena je tematska i poetička poenta njenog dela, ali i svekolikog bosansko-hercegovačkog pisanja. Tema ratova, izbeglištva, patnje, zbog svega što se dogodilo, zbog nagomilanog besmisla i užasa, a moglo se možda izbeći. Zbirka poezije Sa mog prozora odličan je moj život, autentičan je pokušaj da se o istim stvarima progovori na zgusnutiji, smislom pregnantniji način. Mislim da je poezija veoma dobar način da se govori o 90. godinama ukoliko neko želi da se bavi tom temom. Mi ćemo uvijek mnogo pisati o 90. To je rana koja se nije još isčistila niti zacijelila, niti je to moguće za tako kratko vrijeme, ali ova zbirka pjesama Sa moga prozora odličan je moj život je moj nekakav pokušaj da samu sebe iščistim. Te pjesme su pisane tokom posljednjih 20 godina i pisane su u trenutku, znači onako kako se događalo i ono što se događalo. Nepomirenost zbog traganja za odgovorima koji nikada neće biti pronađeni osnova su kako proze, tako i poezije Ivančice Đerić, ali se svojevrsna katarza dostiže upravo kroz neprekidno otvaranje pitanja, što i jeste u osnovi svake valjane književnosti, postavljati pitanja, nikada ne nuditi gotove odgovore. Nema odgovora, jedno što možemo da uradimo je da pokušamo da kažemo ono što mi osjećamo ili ono što smo mi svjedočili ili ono što mi želimo da prenesemo, znajući pritom sasvim jasno i u potpunosti da se nažalost cjelokupna stvar može ponoviti, možda ne na ovim prostorima, na nekim drugim prostorima. Zašto je ipak bitno zapisivati? Zbog toga što nikada ne znate koga ćete stići, koga ćete dotaknuti i ko će ta osoba biti u nekakvoj budućnosti, u nekakvim svojim promišljanjima. Ja mislim da književnost mora da kazuje istinu, mora da kazuje i lične istine, jer bez njih nema napretka i nema dobre književnosti. Jedna od stalnih tema Ivančice Đerić je i iskustvo emigranta, apatrida. Pesma U bijelom svijetu žive Bosanci nagoveštava i tesnu vezu autorke sa bogatom bosansko-hercegovačkom scenom od koje mnogi autori žive u rasejanju. Sa kolegama, bosanskim piscima, kao što ste vi kazali, naravno da osjećam bliskost i nekako zajedništvo teme, vjerovatno iskustava, načina odrastanja nekakvih kulturoloških odrednica jezika na kraju krajeva. Međutim, ja ipak smatram da nije potrebno da se čovjek suzava i da ide u nekakav mali geto ili nekakav tor. To mi nikada nije bila niti namjer i nadam se da se tako neće ni završiti. Pesme poput naslovne Sa mog prozora odličan je moj život, svjež pogled na moju ustajalost, rad uvek daje rezultate, Did I make the right decision i druge, uz dodatnu notu ironije otvaraju ovu zbirku poezije ka univerzalnom, prevazilaze konkretno, pojedinačno iskustvo drame ovih prostora, iako iz njega proizilaze. Ja sam prije svega ljudsko biće, a ljudsko biće, bez obzira da li mu se dogodile 90. ili mu se dogodilo nešto u Čileu ili mu se dogodio Drugi svjetski rat i bilo šta, bilo koja tragedija, ipak ostaje biće koje se pita o smislu, kuda, kamo, čemu, zašto, da li, gdje, i to se nikada neće promijeniti bez obzira na iskustva, bilo koju vrstu iskustva.